to ni lecture 8 na zania last question je pe ham zani hello massage if 80% of a number is added to 80 is na if 80% of a number is added to 80, the result gives the number itself. 80 wana The result the result number itself the result gives the number itself. the number itself na The number is find the number is na option a ppkpm 200, 300, 400, 500, option na 200 300 400 500. 500 chỉ homework ham homework ấy bữa số giờ ta cái bộ giờ ta chứ na em vào recap gọi chiều thế na cái chữ thì bộ đây cái gì thế 80% of a number cái hello पे चला ना ये p number हम कितने पे hello चला ना is added to 80 आई के ना हिले the result give the number itself ये number मामा चो ये p number हम क्या hello इसमें मामा चो p कितने चला ना ये चीज़ solve देते होते हैं ये चीज़ solve दे हम Fraction 80% 80% of a number 80% of fraction पे हम 80% ही 0 0 कर ले 2 4 0 2 5 बते 4 by 5 चला ना 80% of a number ना is added to पे कितने हम 80% of a number is added to 80 ये नहीं ले पे it gives the number पे कितने हम the result is result पे हम number मामा है कितने चला ना किसी solving कितने चला ना अच्छा तो ले n तो ची number multiply माले तो तेरे solve मसक नहीं चला ना पे हम ची 4n by 5 ना इसे पाया चला कर कोई थे चला ना ये लो plus ये इसे पाया चला कोई थे plus 80 to n चला ना minus का हिल ले नो मोरा इसे पाया खुलाऊं जो कोई ताई ना 80 equal to n minus इसे पाया खुलाऊं का चला minus था ना minus 4n by 5 5n 5 minus हमारे पे हम से plus तब मामा जब minus उनका plus उनका पॉलो चलते नहीं कि multiply ना इतना की बोल चला ना plus है लेकिन minus ना चला ना नो इस आप ये मम 5 ले अब हमारा 5 in 10 पे हम 5n हमारा minus हम plus हम minus अब हमारा पे हम 4n इसे चला ना पे हम से 5n minus 4n पे हम n by 5 yeah if 80% of a number is added to 80% of a number is added to 80 the result gives the number itself the number itself is the number is कितने चला ना n by 5 is equal to 80. yeah mom the result gives if 80% of the number is added to 80 सुना ना 80% of the number is added to 80 the result gives the number itself कितने चला ना n by 5 इसे piece होता हम n by 5 चो n by 5 to 80 left hand side to right hand side. इसे चला ना hold on दो चो okay n by 5 चला ना सोता चला ना इसे पाए चला हम चला ना वो equal to 80 है ना 80 मोलो पियो चला ना चला है तो 80 कोई नहीं था ना इसे 80 चला के कोई दांत चला ना is equal to इसे का सोल्व वाले इसे सोता चला ना आंसर से पियों सम 80 is equal to n by 5 ना n से पे हम 80 into 5 is 40 0 home बेले 400 ना ये दाम बहुत है ना ये थे माँ इसे
solving method here na acha to law exam ai ka bol option ki pya le exam ai ka bol option ki pya le 80% of the number is 80 number to 200 la na 280% से पिधाम 80% के ना ले हिचे number to असो है चलो ना दे 80% से पिधाम 4/5 of 80% of it पिधाम 200 ना दे 200 to number कला चलो ना number ला to 80% of each number मामा चेक बोला ना 200 सौ के बदले चलो ना इतना का बोला ना 200 plus इपन फका गोप दे चला ना 200 सो थे इधर so hello na 80% of a number is added to 80 sorry 80 na question say da na na acha jala 5 za nam che 5 for 20 0 4 for the 80 plus 160 cho 200 bhata chala na ithai lo ala 400 ko bora le pise dham 80 la cho 80% for 4/5 na or 400 ka bola le 400 sum dia to multiply 5 is 40 0 na 80 plus is hum 4 is 32 0 na sum 380 384 390 400 so left hand side ko to right hand side na to tara ke bang tina 400 na to zone le percentage of concept dang if masama wana ni het du khat topic khala ni boro tina bale percentage bang ading in percentage chai ta na ese se ading in wat zone lo ese se ading in ne kharang par beta ele question khanacho jitola the price of sugar is increased by the price of sugar is increased the price of sugar is increased by that 16 by 3% na 2 by 3 percentage. Find the percentage change in and consumption of family is decreased. And consumption na consumption is decreased by consumption is decreased by 20%. Find the percentage in 20%. Find percentage change in expenditure. The price of sugar is increased by 16 by 3% and price consumption is decreased by 20% na. Total expenditure to izana ke hiam it's a concept kare cha ala chini man he zana percentage izana kal ta chula na ale izana ka fa ba hiya mohen consumption je jana su ke mo 20% su ke mo na 20% reduce bola na abana percentage change in expenditure ra chu izana ke khel dinam ke di cha amma sape na echa concept ne do poya poy mo cha pham tela percentage a ho bata 25% ka tile pe ham 1 by 4 na original to beham original to 4 change to beham 1 chala na ale 25% increase katile beham total 4 la cho kalbe plus ta chana 5 ta chana na la 25% decrease katile la 1 by 4 so 25% decrease tila minus ki bol chala na
It's a layer here result is also 5 by 4 so that's na. It's a layer result so piece of 3 by 4 that's na. Original to me so tie 25% decrease ki bol na. Original to li to nga ki so tie 25% increase ki bol thi so. So the percentage increase decrease ya ta ding apoy mo ya na. Ai la hin fraction hi percentage ki pi nge le number chi ne assume ki bola le answer ki muthe ki thi na. Say percentage value pi PM price of sugar na ale consumption pi decrease at 20% consumption decrease de chula na ale expenditure ki pi chula na ale sumna sen cho rangin sumna sen cho iti hum dam tera thilman price na price thilman to chun into consumption to expenditure chuna da price into consumption to expenditure da Price into consumption expenditure. bata na thilman chula na chengni ni mana ka cho chula na kin ne the chu nga ka cho chula na chengni ni mana nga cho ka cho hele za ka sulu nam cheng so multiply ya ne the chu cheng som man chula na ne the chu nga ka cho le ibiza som nga ka sen ngai chula na consumption expenditure ko ne na ka sen ng zat na thilman za ka ne dom aman chi za ham ti ta bang chula na ele chila ya hi ti bol de ham price into consumption equal to expenditure chula na amonan to he thilman chu izat ane dom abana izat asen mangam ti chula na achi hong ya le chila ra ka to hong ya le price so bula chi pi he tiam fraction I hel de wa hele original to hori to new elo la change ki chula na fraction so ka hela le percentage price is around 16 to by 3% ko piam 16 2 by 3 percentage ko piam 1 by 6 chula na the price of sugar is increased if you can increase and decrease increase ila chala pi bole ka tiam plus kichi pi tam original chuna abana kichi episode tam 7 by 6 ta chuna ja kichi pi ka tiam original kichi pi ham new na kichi change ya na change jo ke phan gubla khana kale ti chok ai ke phan khani pi tam new pa ta chuna ala 16 to by 3% so just so tam 7 by 6 na original che biham original ka ji na chala na ori new chara ka ji re chala na atha pa thilman chalu ya chi zan ham 6 sengup chuna na ipam sugar man chalu ya chi sengup ya na atha izat tam 7 tiang sagi da ka ji theta chuna alasun into consumption ko bata consumption ko izan in decrease at yam 20% at decrease la na check up data x0 ta tuna kan kata ala consumption ko global consumption ko jara 20% chila na 20% ko izan fraction azan ham 1 by 5 ta tuna ala 1 by 5 ko if we decrease and increase decrease ile pi chunga ko pi ko ila ham 1 na answer che pe ham 4 by 5 original che pe ham 5 new che pe ham 4 na ala chala phaya 5 pen hoila koi dham 5 pen chala ko koi dham chala ko koi dham chala 5 pen original na ama sa tu nga hai nga kane ji chala na ai wang to ka kim ngai decrease de chala na ka kim za wa chu za na kane tang to hi 4 kane ta cha thilman chu guma pa na sa gya ka ta chala na 16
25% na akal le ka thilne le 20% ka sur hom ta cho masa cho nga ka ne la to li ka ne ngai ta cho na khar khila cho 20% ti ne cho na ala khon expenditure ki jam expenditure thu ki sei lo e bangam hon percentage change do chila na percentage change ja expenditure do hi le ja tam chi 56 a multiply re chila na expenditure he na de na original expenditure ama sa chu somthum ka sen chula na ara to thilman kal ema kani rom le chuni ja ka sen tam 47 za 28 da original ama sa chu kani a chu ja ham ima cha kal ma sa chu 30 na to ja kani tam thilman kal zawa kin thil kal he ni rom ma ja kani tam 28 amon pi da 5 percentage change in expenditure to chula na change ma hiam cha hi chula na izan agi change to agi change kola na ala ko hit 2 pen khu percentage say ati cha question say chuna find the percentage change in expenditure 30 apara to it hum kem ha 2 chi pen na percentage say na tila idi ka sida ham answer cho इसे इधर पेनो तो चला है नहीं चला ना 2 divided by इप्या पर नाकल हम इपितो तेरे नोई लगा इपियम जियम original हम जी चला ना original जी इपियम 30 ना percentage है लेपिया का तियम 1/4 है ले 25% का जी थे खोलो पे चला ना ये बात से कहे लो पे चला ना कहे लो ले into 100% fraction first class है कि हल्का चला ले 0 to 0 का थियम ka ta na ele answer ko ka thei dong mam to lo 3 apra ki ka them to lo na answer ko 20/3 percentage na ya 20/3% hoi ti yong ji the ham 3 ka ji ta so na 3 is a times 20 to kenayam 3 7 na 21 ba ta chala na 3 7 21 ba ta so na aba pa na 7 class hello 6 class na 3 6 18 is that ngay up I think 20 ni ken ngay na 62/3 percentage is that for percentage decrease in expenditure na da is that who kani from kasumsen is that na hi from so percentage asim le kasumsen number asim le za na from ni al hom chala na percentage kasum le is that na from so price of sugar on the price of rice on the nom nom say the cha करब देता अहिले हिचे concept hin he the to chana अहिले हिचे त बंगी पि के जंगम atya hele revenue bank ading at pay malo da hope ta mong ko sa bo pattern concept so malo ta to number se to bp is the price of sugar is increased by is that I call salu ham the price of sugar is increased by is that I call salu ham price of sugar is increased by 20% na and the consumption is decreased by 25%. 5% is in the expenditure. Akitality ke bold ham ise bangwa cho price into consumption cho expenditure ka chalo na price 20% chalo na 20% ko pe ham chalo ali 20% ko pe ham 1/5 increase and decrease ham increase Laplace ka chalo na ori chala ka ji ta chana new chala ka ji ta chana और ये प्राइस जो हम 5 तो आजा थिंगता 6 थिंगता चना और ये चना એટલે consumption ala consumption decrease by 25% chana 25% so is that हम 1/4 चला ना decrease के तिले पे हम minus को करे चला ना अमा साथ चीज़ हम original value चीज़ हम 4
अब आना न्यू वैल्यू चीज़ हम 4 लाख अल्लाह दो ले 3 या माइनस के जिला 4 लाख अल्लाह दो ला चुन 3 ना प्लस के जिला 5 लाख को ला चुन 6 ना 5 लाख को ला 6 4 लाख को ला दो ले 3 ना एक्सपेंडिचर हम से 5 4 जा 20 जा 3 6 जा 18 ना अले एक्सपेंडिचर जो किए चला ना इज़ाना किया 2 मामा किए ना इसको परसेंटेज जिन ना दिचो परसेंटेज जिन तेला 2 by इपितो का तेदा हम ओरिजिनल ना या और ही हिंगा चला ना जी परसेंटेज का जिन ले 2 by 20 को पे हम 1 by 20 को पे हम 5% है हम 1 by 20 तो 5% चला ना 2 by 20 को 5 to 10% चला ना इतना चुना खुद हम चल लो आज हम ले into 100% देता होता 2 10 जा 20 ना 0 होते 0 का काले पियम ताम 10% बोम ना दिया हेलो पिछु ना जो concept करने या exam मालेगा exam मालेगा apa yang mau saya dia tu atam jo benga hong ke chai ra cha na che syllabus atam jo benga ki sur chai ra ta chai benga apa yang mau nese sia jong alui ho bat lo ta cha tha bo population have been bulletin among there percentage increase decrease net na percentage decrease increase net wala about so abe nga ding hon touch population of a town to here koi sa khan pala population of a town na population of a town is 18,000 1,80,000 population of a town is 1,80,000 so if 3 by 9 of them are male 4 by 9 today if 4 by 9 of them are male if I want to of the male and rest female and the rest female and the rest female rest female 50% are married that's all 50% of male are married 50% of male are married. Amana question chun 5% is of married population, and it is a 5% is of married female. Question question na percentage of married population. Percentage of married population, and in also percentage of married female. Married
female na to hold that utility hold out hum population of the town to 1,80,000 hen na 4 by 9 of them are male at the male chalang ka ji the female chalang ka ji the chana 4 by 9 of them are male at the chana le 4 by 9 of population je jab hum ador ta male hai dinga le 4 by 9 of 1,80,000 na it's male here adang se female lagi tire chala na ale 9 jab hum 9 to 18 na kat ni thum li na jatam che 4 to 80,000 na 80,000 male hele jab hum female de chon 1,80,000 la 80,000 male hele 1 lakh chu female de chala na 1 lakh chu female de chala na abana amona se koi pi ham next 50% of male are married is na male la 50% married hai so male to total la jat hum 80,000 married hai la jat hum 50% na 50% to 1 by 2 jara na 1 by 2 of kichi ka bola la jat tam 240 40,000 na 40,000 to married male na married male hela question to khate percentage of married population that's married population na ajinai momong he population na percentage khod this iti ki khod ente na hichi basic hiya basic lawai khod do percentage or number ki lo lo iti khod dam ta hai married population to pata na family sunga hi population sunga ko mi zat no monga 1,80,000 jala na 1,80,000 la che zat ham ajinai chu pasal ke chola na 40,000 hele pasal chu no me de ke chen ngai chola na no me zo 40,000 ma ajinai ngai chola na pasal hi za ajinai le no me ajiding ho ajinu ho na itam ngai chola de ajiding no me la cha female la cha ajiding ho cha mi no me 40,000 married he ti ha ngai chola na ele cha percentage of married population mo mo hol tile jar ham che e go ngai chola na chide ne ko ma le jar mam 80,000 na 80 ke de dang yo 80,000 ho percentage se de la percentage la original la jar mam 1,80,000 na 80 के into इधर हम 100% चला ना 80 के 80 के कैंसिल होता है ना इधर हम मेरे पॉपुलेशन जो 100 by 1 lakh 10% कहते ना 80 के का जीरो confusion है चीज़ कि मुझे ना 80 खन्नी थुम इतनी मैं एक चेंज आ चला ना नुमेले पसला को पाले ना एक चेंज आ के बाद ही आचा total population 1,80,000 ना into 100% तो जीना ही होता है तुम बोलो तो ना अब आना 0 थुम 0 ली खन्नी थुम ली के का चला ना केन ही तक का या जो बोई जो 80 के लिए ती का ले थे लो जो number की बोलो 0 इज़ा चेक का आता ना इज़ा उनका तो है 2 4 जा 2 9 जा 4 by 9 ना 4 by 9 को percentage का बोले जान हम 400 by 9 percentage ना एलो ले 9 इज़ा हम 9 वाला का 0 था 4 by 9 percentage fraction खेल दान है ना खेलिंग तो ना तो तो लोला ताकि पीरियड्स 4 9 4 36 44 4 by 9 ना दे
44 4 by 9 percentage हम लेंगे चो ना पता चे 9 4 36 ना 4 in hand चला ना 40 मामा चला ना 9 4 36 4 बाव चला ना remainder 4 copy कितना है oh 44 4 by 9 percentage ना पहले married female वाला percentage और married female कितना 40,000. percentage of married female ceka sunga ji tau to I board ne na do to po percentage of married female ka tya hela chun mi jar ham no me is 40,000 mo chona na no me abu ke tong ta chona 40,000 divided by total population ko jar ham 1,80,000 zero li to zero li ke ka ta na 2 to the 4 2 9 is 10 2 by 9 1 by 9 1 by 9 khot me ham 1 by 9 to level 1 by 9 to 1 by 9 to 11 1 by 9 percentage चला ना ये जो 2 by 9 चला ना percentage का ख्याल तो ये 2 by 9 percentage ये देखो सो किसी तो अभी नहीं चाहिए percentage का क्वेश्चन है तो percentage आंसर है ना तो आले basic method तो मंगाने है थी ना दिवागा खोल या ना Ujti lo aku sebab kan hilde ni uca. Bang cian ni ngai, si basic ni ya. Dalam sin kau na dia bakas kisi tu, pata? Jadi question kat bulletin, question kat ni bulletin, ban le, exam mahun thei dia apa tahu tak? Exam mahun thei ding caca tahu tak? Tak sebab hari ni exam mahun lau dia hong kai hong dah boya boy. जो ले profit and loss होते हैं ना profit and loss जो ले ratio proportion चिले हन ना हा बेंगा तम जो complete देता तो syllabus correct equation होना ना हो रहता है ना ये बंगा बेंगा हुआ बोना खुद नमन पाना नहीं लो दे विया math को पाचन चाना नहीं सुना नहीं चाचा किंतु चाना बोल थे नहीं नहीं तो दूसरा zero tan karab detan thabat je hono na video answer che mail che abda janam chahe question number 1 answer khojat nuam 44 4 by 9 percentage mo chala na le kharahi is a mo 22 by 9 percentage na 22 by 9 percentage. Kici mojala na convert the cho. A question in number whole in take about 30,000 40,000 merit population जो बंगा छ ना total merit population जर हम 80,000 चला ना total male married population से जब हम 40,000 ना female आउं से जब हम 40,000 चले ना जितने निकी बांगा चला ना निकी चेंग ना इतनी number whole है ना त्याले जो आखो तमो चला जो ना खुद दो चला ना ए वहाँ कोई सना पी तो हम percentage आगे तो चला ना percentage in whole त्याले चल percentage तो वाला आलो number एक जालो आम मन थे ना मन percentage है ना देंगा तो total इज़ार हम नुमेज़ार हम पसाले ज़ार हम हेड नहीं चले ना population of a town खुज़ात है ना if 4 by 9 of them तो 4 by 9 fraction में कितना है fraction में ख्याल थे कि चला ना 4 by 9 are male तो चला ना या 4 by 9 of them are male तो चुन लीला कोचु पसल है कि चला ना कोल आली sorry कोल आली थी ना पसाले थी ना चला ना
Ko la ati means total population tina chala na che. Ne thima. Total population chu jan ham 9 na. Total population ko khola nga mon number pyo chala na. Pi ngai lo chala ya pi de ham 9 na. La male chu zat tam chi total ya male chu zat ham male chu 4 na. Female la female chu bata total la 9 ya male 4 ila female chu zat tam total la chu pasal si kala do le zat mam 5 chu female hinga chala na percentage bose do ya chu eta ka boyo le ke chai pasal li a hi le numai nga a hi le agoma chu 9 ke bangam di chuna boy tlo eta ka break thei icha pana hai na it's bose ka mana na percentage number ho count talo 50% are married chuna 50% of male are married chuna male la 50% married la 50% chuzan ham ake khat tina chuna 50% for la ake khat chuzan ham tu na ela la ta me thilo na 50% of focus on ham 50% of zero mil for zula na 0 0 5 1 is 5 5 2 is 10 2 2 is 4 answer to 2 thau na 50% to azine ya hele numyong chi zak zine ngai ham ki ba ngai chula na jate ni na ai ki cheng to di ya na population ko khana cheng khom ya na ai le mi a thium pui mi thai ma chaom pui ta ta na ki zi lo ya ete ma azi le azi dung zui ba khut ngai na percentage of married population de cho married population is tam to hai chala married pasala ni hela no mi ni na married population jan ham chikra betam chala hai married jan tam to hai 4 chala na married population jo agoma ala izan apana ham total population jan ham 9 मेरे population जो 4 total population जो 9 percentage चला ना into 100% ना आंसर से पे हम 400 by 9% ना otherwise 44 4 by 9 percentage ना कि बंगम चो कि बंगतो तो चना अजो लगा खो तो कि बंगतो तो चला ना नंबर ला हुआ है ना चेक किसी दोन तक कंट्रोल दे सकते हैं चिपे ने करब बताओ मतलब 9/9 जो परसेंटेज आता नला ngapcha lo yong la bate tin la ta 4/9 को percentage खेल रहते लाई fractionality खेल होता है 1/9 जब हम 11 1/9 चला ना percentage चला ना 4/9 ही पे हम 4 times सिंगा चला ना ना जी पिताम 44 4/9 जी न्यू जोन है ले माबुई लो ना 44 4/9 दी ताम इतना का बहुत है तो ala ani na question ni na khol pisa percentage of married female ta chana numela married female is ham 2 chala na percentage of married females numela chu married female is ham 2 is apna ka bola ham total population ha 5 population of a town is no married 50% married percentage of married female oh 2/5 चला ना नुमै ngala नुमै ni jine चला ना into percentage आके बोले जार हम हाँ 5 to the 10 0 2 to the 40% ah ये वो तो 2/9% थी मोवा जो total population ते बोला ना di nai lao
chỉ bên hệ do cho đi đâu biết cho nụ mày bố sẽ cái đồng cho lên nè nụ mày bố cái đó là do cho chỉ 40% để cho ấy cho nụ mày chứ có là như thế này cho lên nè percentage in zen tele 40% answer chỉ phải đi cho do là 22.29% cho đi lâu cho total population apa na percentage of married female out of the total population hong kiti la boy dia na otherwise female abo to ala so female abo na calculate cho khatam thì ya concept dang ipiom dem successive concept बोल दो हम successive concept तो Venn diagram बोलते हैं ना अब आंदा क्वेश्चन करना है लगेंगे successive concept maksudnya question concept ni na building है ना concept ni चाहिँ पे हम क्या हिले थिलमन हो मामा च करो तम Bang ading syllabus ga cha bang bete na bande se ading bo pe pe te Yes. immense span question thing immense span 75% of his income na 75% of his income man spends 75% of it. If his income is increased by 20%, if his income is increased then what I know increased by 20% na it's a increased in its an expenditure is increased by 10%. An expenditure is increased by increased by 10%. So increase how much? Nah. Yes. Find the percentage in change in savings. Find percentage change in saving. Saving a percentage change. So a concept is strong with the back. 75% of his income. Pasal kanin 75% of income to expend a volume and income to 20% increase here. About expenditure to 10% and shakalin. A saving a hold out is up umding ham. This all. I let it upon the money here. 75% could got say it is the ham. 3 by 4 zilana. Abana percentage
3 by 4 la chu income chu khachu 20% ka calculate khachu 10% ka calculate chula na hello 3 by 4 hi adana 30 by 4 ka tiyam la khore thayam 40 ka tiyam la ke bangam 00 ka kala 300 by 400 ka tiyam la ke bangam 3000 by 4000 ka tiyam la ke bangam ratio chu ke bangso ke di cha achu tele 3 by 4 ka tiyam mata ayam tam chira ji tai no income chu te ka banga cha ma sa chu 3 ahin na all chu new chu za tam le income chu 4 increase a point a man spends 75% of his income so na 75% spend at the maina so na hethema ama sa chu ai income chu za ham 4 हमारा एक्सपेंडिचर तो सर हम 3 एक्सपेंड चला ना 3 एक्सपेंड ले सेविंग तो सर तब तो ही 1 ना ये थे मा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग इतना नजी थे ताज़ ना अन्य ना को if his income is increased by 20% ना income में 20% को पे हम 1 by 5 चला ना 1 by 5 हो इधर हम 4 ना 1 by 5 of 4 equals हो चला ना 1 by 5 of 4 को ज़्यादा कलम 4 by 5 का चला ना 4 by 5 कल दिन अतिरा चुने चाहे 4 by 5 के ले चला ना 4 by 5 के ना ले चला यहाँ सो दिपाए पे हम 4 plus 4 by 5 ना 5 4 20 plus 4 को 24 by 5 exam decimal ka kela 5 4 20.5 is 40 4.8 tina chala na jao 4.8 hichi ke boy in ke deyam ke dei lopi chana hizla percentage ka holole ro ma ka su to ta chala na e ma cha cha khat percentage ka sa adi khat percentage ka su kem ne te la chon percentage ka da ne ke bang to lopi la na in ke dei lo chu cha ta ba na la calculation of the EP body ha katiam number chu ka to sa de na number che pe ka ditam bula chu 75% ko ti ji da ham 3 by 4 chula na 30 by 40 ka bol thai na evang 300 by 400 lam ta 0 ni chan te ko na la calculation hum de ta sa na 0 ni jaka ko ya income chu ja he ti jam ta he 400 income expenditure to that हम 300 expenditure था ना लेजा save हम 100 save चला ना income पेन ही 20% ना कल कती चुना इसे और ही जाना इसे new जाना income पेन ही 20% ना कल कती चुना इसे 20% का कल सारे चला ना 20% से पे हम इसे 120% से 1 by 5 चला ना 1 by 5 of 400 थी चला ना इधर हम चाहिए 80 ना 80 का कल सांगा चला ना इस पे ने 20% करा ले जाते तान चाहिए 20% इधर हम 80 चला ना चला का मुद्दा चला ना 20% जो 1 by 5 या ना 1 by 5 of 400 जो 480 पॉइंट जाता लो नोट चला ऐले expenditure is that in a color 10% in color chana chala rab ta 10% a kal le zat ham chho 10% of it is that ham 10% of 300 ko zat ham 0 ne to 0 ne ka kala 30 chala na hichi 10% jo 30 ya ta mo 30 ne kala 10% ne kala chana zaka ka sa da ham 30 10% मतलब ना 10% ये बयाव है तो 300 हीरो नहीं 128 को 10% को दे ले जाते हम नुला पर आपको 10% ले खरकला बोले 12 को 10% नहीं तो 700 ला 10% जर हम 70 तो 300 ला 10% जर हम खरकला बोले 30 ना पिज़्ज़ा तो जों को हम कर सही पिता हम अल्लाह 70 ला 10% जर हम 70 तो नुमा पर आ 0 खल्ला दो ला चुनना 0 खल्ला दिसंबर को ला चुनना
70%, 10% of 70 to 7 hinam vật điều cho i vật vai là vật nào chứ 0 khát to 0 khai cancel 0 khát to 0 khai cancel pi mam 7 om chana diam di chana le 7.2 sorry 72 ko 10% kala dinga le pi hidam 7.2 na iti yung hidam tile 10% of 72 ko 0 khata 0 khata cancel ta na ipi mo 72 by 10 na nuya 0 khara male kala do le december khaka koi rega tichla na ija jo 10% ta kin chalana khud lo thi cho tricks parts hai na 300 ko 10% zat dham 30 na ele 1300 2 ko 10% zat dham 130.2 10% so 300 10% pidam 30 na ele akale ti na increase akala la plus ja ahia le minus ka boli so zat tam che 330 ta na al income cho 480 na expenditure cho 330 le savings at him income la expenditure kala or chalo na 0 abana 150 dia zata 150 100 na pana chole na he dio khat cho 100 na pana na sima hele percentage of ya bai cho 100 na pana compare al 100 na pana 172 he is a percent ham 72% na हम अजी जो चलाया 72 पॉट होता है ना का डिवाइड देंगे ना पता चलो 72 by 100 into 100% ना का होता चला ना 100 ना अपना कल जो चीज़ परसेंटेज अब जो परसेंटेज ही होता है 100 ना अपना ज़र करम से 50 जो तेरे ज़र कल ज़र परसेंटेज अकेले दे रहे पिया कितने 50% ही होता है ना अकल ज़र जो 100 ना अपना ना सिमा ले सो जो परसेंटेज ही होता है इतने का बोर्डिंग हम क्या है ले ज़रा कलम 50 अकल ओरिजिनल जो ज़रा हम 100 into 100% ना तेरे का काटा पीवाना 50% ना ये थे ना या ये थे 100 किलो नॉम चा 400 ले ही इनका तीन 40 ले जाना ये थे ये जो चीज़ ये थे ना 40 या नतराई नॉम बम बहुत ही नहीं बेटा चुना ना जो खाते चीज़ ले डॉलर से सोच इसे concept का लिया ची दाल हाउटेन exam आते होंगे तो नाम की डॉलर के है तलावे तो लाया है के लावे बांगा चो concept थिलची दान पाइन है दिन का दिया चना क्या इन बोल च successive concept चिताओ तो successive concept है very important exam जो से ना पाई modules करब देता successive concept बोलते हैं sorry SUCCE SSIVE successive ना concept successive concept successive concept in pivot sum telachon thirkhat chu percentage a hile pi le ki hom khan na 1/2 times ti the na thirkhat so chula na chu ichima ma chu 1/4 times na la chi su ke na hi chu ta cho chi be pera successive ke ti cho ne thema la te ka banga chu example a chu setting a ichima na ya la 1/6 na chu number so x ta cha ale hi chu ka ziding a le ti ka ziding 1/6 of na 1/4 of 1/6 na equal to x का डिफिनेशन है थेमा
हिची की बोल जावा ता into successive concept ma hi piomam into chula na percentage aka khudinga leti kasi khudingam te ka banga cho number any number lautin 20% off na 25% off na 80% off x equal to 400 to this is successive concept in it 20% jab ham 1 by 5 25% jab itin ham 1 by 4 na 900 to no of 80% khola 8 by 10 kadi chula na 80% 8 by 10 70% 7 by 10 30% 3 by 10 kadi the chuna ye chu 80% na ho 0 ka to 0 ka ki ka ta khola na 8 zawa 0 number kha zawa 0 mai la chun te ka banga 30% ka tia la chun 3 by 10 na ye chu 30% ka ti la chu 0 0 ki ka ta na 60% 6 by 10 80% ko 8 by 10 na of x equal to p at 900 na ete ma 8 by 10 na sunyo te 2 4 0 to 5 te 4 by 5 te na ete ma ka bola le x hi le chalanga ko x value chu pi re tam 900 ko le chala na anu ya se chung langa chi re chala na 5 4 5 achung langa pi mam 4 na lai na chala achung langa pi mam 4 chala na 4 ko nui langa chi ta na 4 le 4 ka cancel ta na answer ko 900 into 25 it's the answer so ko na le hitin off hiti chung chona ki pa na successive tin it's on ne thiam to ba ele te ka manga chu ne thin de vin cha thel ji kit ne number khat hiom chu na ama chu 50% ka su home te ta na ka su homa le chu zar um tam hi chan zum de chala na hi number chu te ka banga 20% का सुकल के ना 20% का सुकल के नहीं तेरा तो सांग ले जब हिम रिजल्ट ना हे दा हम रिजल्ट ना अब ना चाहो कसूल हो के थे कसुकल के थे 50% ही चा का ते चला ना ही जिसो चला ना 20% ही चला का ते तो लो ही चा के बोल जवा सो अपना चा के ते चला ना ही ची के बोल जवा ता ही चपा सा ना चला ना इदा ची पे हो किसे ने तो तेका बंगा हेची जखत हिलेला जखला 50% के खकला दो रिजर्व ताम 15 ता ना अरे 20% ने जखला का बोले 120 दे चलो ना ए वहां जखला के बोले लो 50 के बोले चलो ना 20% of 50 को पे हम 20% of 50 को पे हम 50 to 100 ना तो 20 ना 10 कल चला ना a number आ तो 10 कल चला ना चले या नंबर आ तो सोंगा खिला चला ना 10 कल ले जा सोता 60% ना जखना पर 60% को कब ना है ले जा हम टोटल आ तो एवरेज आ तो टोटल व परसेंटेज के से ले जा हम 60% कती थे ना 60% डिक्रीज कती थे ना 60% डिक्रीज कती थे yung so 60% tilo wing kating 50% khawi decrease and 20% ka kausa ka tiang la same so tho chana resam e wanga language nya so thei cho chi direct na ki zat ke me ke ti chalo na ki so do yang chalo na e wanga chi 60% ne mo 60 by 100 into 60%. zat ke mam cha kho 60% के लो है 100 ना दिंगा 60 को 60% चला ना कसे बंगा चो
60% of 100 chi peham tila 60 tho chula na otherwise 50% decrease and 20% increase la 60 so ga chula na hita he ason sona chi pi se na successive concept ina cha halo pe chana ele successive concept nan ha jang de chu te ka bang very very basic question of successive concept nan jang de chu abul bula class la tirwa ki lo ta chana 20% of 25% of 75 kita bang na be ga ta bang na kita la successive chu na it's a person di chu na kita la biam chu 20% kan 1 by 5 into 1 by 4 into 75 it's a dot chu na is that 5 is that times some 5 1 is 5 5 5 25 na our answer is 15 by 4 15 by 4 na kanya thaytalo na it's the answer to pick say na successive concept simple paraseries to ile application question na kan bol cha question na kan bol chi benga nan za mai thi nan za lo mai thi wa nga cho associate nga poi mo i wa concept na dinga ang poi mo na to song le successive concept na now plus la minus question khanan hel ta diving number khat omin na is to plus 50% kati chana it's number to plus 20% kati chana number khat so tai ta it is zat nya ka ji thi zat nya ka ji dinga le ti ka ji ding ham it is was se ka ji dinga le is equal to x pem khat ta na x ta na atyali ti ka ji de ham tyale so 50% hoi pe ham eta ka ji na confuse 50% off na 20% of x is equal to 120 na it's easy to solve the ham akana 50% kadi chuna 1 by 2 chuna 20% ela 1 by 5 na of x to 120 kadi chuna ala it's easy to jiding am tele 1 by 2 of 1 by 5 of x to 120 tila so yang the khula na ethima ele it's 150% of 20% of x kitala la itira pode va zo ta mangna bod he chala na halo bi chuna direct ana khole ki chai chala na e ma 20% increase 20% decrease in telangna off italawin pata cha 50% increase na it's number khacho 50% ka increase in number khacho ta na it's number to 20% ka decrease wa khoi za so dam to in em kho number et ta ta ka ji tinga le ti ka ji da 50% ka increase ale te ka ba chu zakhalla achana simple method ko tena zakhalla achu 50% ka increase le zar ka increase dam solza na zakhalla achu zakhachu ki bangcha chala na 50% ka increase le so ma ka ngai chala na elo le chi ti ka ji dham 150 na by 100 increase in so na che plus it's on here plus to la 20% ko it's a number so ta pem kha number so ta chala na number so zo wa so he number to 20% ka increase ki de na 20% za kha chunga ka increase le 120% hinga chala na ka pora le
number का so ना is equal to x ताऊ थे it's of it's number से हम क्या पोए n ताऊ थे is equal to x थे जो ना इतना कज़ी थे जो ना there 100 ला 50% increase ला 150 there 100 ला 20% increase ला 120 ना 33% increase ला 133 कज़ी इधर चलो ना otherwise इधर का बोला हम percentage क्या ना fraction of 50% का पे हम 1/2 increase का बोले जा हम plus दे चुना increase बोलने हिता का बोल से increase का बोलने 3/2 of 20% increase को पे हम 1/5 increase का दे चुना plus देता चुना 3/2 of 6/5 of n is equal to x जिधर नहीं कि बहुत थोड़ा दे चुना ना थे माँ concept जिधर question का बोला था ना question का बोला था question का बोला हम चाहे ना नहीं दो successive concept तो नहीं बोला तो नहीं successive इन गाँव तो मी खच्चुन a population ना a population of a town ना population of a town is increased by of a town is increase को कब का होता है increase by 20% ना 20% in first year ना first year कम खरा तो 20% कलिन अब आना increase by 30% ना in second year and 10% in third year na third that's all the population of a town is increased by 20% in first year na kum khara cho izar kalam 20% kum ni na cho izar kalam 30% kum thon na izar kalam find the present population na find present population present population find present population if after 3 years na the population is this 20% cut to 10% so 20% नाम है Okay, hope the present population is $65,000. 65,000. That's the population of a town is increased by 20% in first year. Akum ni na 30%, akum thum na 10% hele. Hecho abolzo ba ko 65,000 so chula na. Tun present population e pi hidam. Abona increase हम abona increase चलो ना abona positive चलो ना अमा साथ इधर हम 20% increase चलो ना 20% increase ये ले पिया कितनी हम normal आकब 20% ही ले 20% को 1/5 चलो ना increase ये ले पिया कितनी हम 1 चापी के 0 ताम 6/5 ना कुम खाना कल कुम नीना ले जाना कल हम 30% को पे हम 3/10 increase हम plus ना अलायंस सचला एपिसोड तम 13/10 वरना थुमना हो जाना कल हम 10% ना
10% akal khuzat ham 1/10 na tura 10 gona sila no 1/10 chala na akala hile 10% ay kal lo na zatam che kala la 11/10 chala na 11/10 iti kauza wa he number che hello pe chala na he number che 1000% kalina 1000% kalina 1000% kalle he number cho 65 is all thing like this chala and he number cho to hi is at the time te ala cho he number x ko do la cho present population care ta chala na ala present population care da x uzan ham 65000 ko koidan na into 10 into nui langam se equal to phanai na nui langam se chung langam le chung ma se nui langa chi chala na 6 into 13 into 11 na ka khona ilan sa so ta cha 13 za tam sam 11 I got here 13 za tam sam 5 yeah 13 5 times na 5 3 is 15 5 is 5 6 na 13 5 times 5000 na 5000 apa na hai 3 2 3 is 6 na 3 ke bolte 2 3 is 6 2 5 and 10 na answer ho ja so 5000 into 500 5 or 25 5 are 125 na 12502 divided by 33 oh so that's it kanya the to na 0 is that no li yo na this is oh so present population divided by decimal achi de na number है कमरन कर हमारे ताऊ सोचो पहले क्वेश्चन करना बहुत आसान है a number of population of the cases increases by 3% scale होते हैं 4% scale होते हैं 4% scale होते हैं 16 2 by 3% जीता चाहे 16 2 by 3% na 16 2 by 3% akal na 37 1 by 2% a kim su ta cha ata che anoi lanka cost will decrease so 37 1 by 2% na decrease athum na hi 57 1 by 7% increase by 57 1 by 7% na present population 1,65,000 sim है लला इतना खुद जो हम इतना खुद जो हम खुद ताम 16 2 by 3% खुद पे हम 16 2 by 3% 16 2 by 3% को percentage fraction ना बाहर वाला 1 by 6 चला ना अब ना 1 by 6 से यहाँ ही ले increase है तो चला ना 1 by 6 increase आ रहा है तब से 6 by 1 by 6 sorry increase है ले plus चला ना जब तब 7 by 6 था ना अनि न होता है 7 1 by 2% को पे हम 37.5 को पे करते हम हाँ 37 1 by 2 को पे करते हैं 3 by 8 चला ना decrease या ले पे करते हम minus ना अले minus जब चल रिजर्व पिसो तब गेट लातुम कला दो ले 5 by 8 था ना into 57 1 by 7 कला 1 by 7 है ले 1 by 7 आप रासो थे चला ना 1 by 7 को पे हम 14 2 by 7% चला ना मैं 7 by 7 देखते चला is that time showing it up see 57 1 by 7 को
bola le 4 by 7 na 4 times ka bola le bata 4 4 is 16 4 1 is 4 46 56 57 na so the answer to be 4 by 6 increase increase lo na so tam se 4 by 7 increase lo na 7 to 4 ko mal le 11 into x is equal to zara katian 165 0 0 0 na 7 le 7 cancel thiam चलो cancel થઈ છે ને अब आना pm tam chahe x is equal to 165 khadni thum divided by 5 to 11 wi lang so dena अब आना chung nga pi chi dam 68 chi dena ja let's say whether it's 11 to 55 di the na 11 minus 11 11 5 and 55 na 0 thum lo bana 5 is that times 5 3 is 15 0 thum na pi mo tam to ho 3000 into 6 into 8 na it's a multiply answer so this that ma successive concept he ta hong bol the na ai lawa yang le concept so ma yang bol the cho successive concept में ni bolata to ni bolata zonal abang bolata zonal Venn diagram bolata na ni ji chao tam che karab tam ita ne het yang la phana pha cho na ita hi 60% ita ne na khol ro thela pha na otherwise itina bodam original chala ka ziding or new ka ti chana successive concept ma elekhon ratio chala na population of the town is increased by 16 by 3% ka ti chana 16 by 3% ko pe ham 1 by 6 increase chana or is 6 ya is that increase had increase the tam 7 ta chana अनि ने खोथार 7 1 by 2% 3 by 8 के छ ना डिक्रीज चलो ना डिक्रीज आले 8 जमा ओरिजिनल ना एला तो खोजा द तम चलंगा है 3 8 ला थुमिला दोले 5 ना अच्छा इना को 57 1 by 7% को 4 by 7 तो चलो ना इंक्रीज बोले प्लस चलो ना 7 से तम 4 इंक्रीज आले 11 ना original to हम जिसे से multiply ला original number के दो देना और result तो जिसे से multiply ले result के दो रसला ना ए वंगाय जिता माय cross आना बना number के बंग माला ने cancel थे जो ये चलों तो चलों का cancel थे लो देना ये चलों तो चलों का cancel थे ये cancel जो हम 7 to 7 हम जो ना अदर cancel थे बता लो ना 6 is 48 अब ना 5 into 11 जो 55 ना इसी पे हम original number ना इसी पे हम final number ना new ना और final ना अब माहिन population जितना successive increase के बोला चाहिए ना जब से हम 1,65,000 ना पहले 1,65,000 जो है जब हम जितने नहीं ला है new चीज़ ये चलो ना sorry कमिला की सोलू ना 1,65,000 na 55 to 1,65,000 is that time say then 15,000 पता ना 55 को खुद आ रही है बता थे 55 को 1,65,000 करते चुना अच्छा लेकिन 11,5 11 minus 11 11 5 85 na 5 3 is 15 na zat ham 5 3 15 khani thum ta na 1 unit is zat ham 3,000 ile 14 unit is zat le ham 48 into 3,000
1 unit to cut trailer sound from a sala 48 to 48 into sound to me na 3 is a 3 is a 24 na 3 4 is a 12 na 13 14 144 na 0 thum so na kan ni thum 144 0 thum present population so 1,44,000 na thima it's a successive concept chata mo question ko ngala practice on that and to better last question ka solve hote na bala successive concept man bala jina successive concept kala ni bo bete na bala ngala Venn diagram alo ta That's a hunter now. What do you tam ban? Successive concept. No, successive concept. Question now. If I put down A cell to be at 25% profit. Nah, A cell to be at 25% profit. Nah, 25% profit. A chun B, 25% profit and as in B chun C, 20% profit. B to C at 20% profit. Nah, B to C is also and C to D at 20% profit. And C to D at 20% profit. Nah, A to 25% profit and make it in B, B to C to 20% profit mama to about C to D to 20% and make it na cost price sold in if D okay find the cost price na find the cost price if B pays na B hello at China pen D na chosula na if D pays 9,600 it is successive concept na khani ko ma zo son chala na ele process ni he to chala na process ni chala khanata A to B to is na zo am 25% profit na 25% profit so lecture one lang IT say ta 1 by 4 chana na profit le plus de kati chala na ipine dam je 5 by 4 na A to B ko mai na zo B na zo son ke chala na successive concept na 20% to nga zo chala na 20% je pe ham 1 by 4 na 5 na 5 to khat tunga zo le za na zo tam 6 by 5 na abana pam C to D zo 28% na zo it na 28% ko khud bai ro pi chula na 20% yang ta of x hi le za na ki so ham D to za na cho ham din hi za man zo wa cho de chula na hi za tung yo si cho D to ma hong cho ro chula na din hi za na a cho ham and 600 ya to D to chai x ki ti cha x hi lo la D ti to na achu tia hi le in khurwa le za su tam che D chun za na cho ham din hi za na cho hi le sorry din hi za na cho chala na no
Ichi Tilman Chunga Cholana. Cost price, find the cost price. X. Oh, ichi Tilman Chunga Hizat Tung Kibol, Hizat Hunchulana. Lahiti Kabola X result the tam cost price X result the tam 9600 9600 to home receipt ham 4500 na 100 aban noi langam de CCP ham okay file ki katana abanala 20 zata 3 times yam 23 times 96 yam batano 28 into 2 times 3 you know 4 in the 5 6 4 is the 32 4 to 8 and 11 3 3 3 so 3 324 2 sorry 84 thì cuối nào direct anh cắt thì na follow p for that time sum 632 for that time say 4728 na di na 4728 abana 7 aka them say 6 aka the na chalo na 6 that time sum 646 na 646 6 6 36 00 na dita kadam talo pila na na layam kadam talo na rasa khuzat ham 1600 abana 0 ni na pada pai 7 na di nai mo di poi Hola. 4 by 5 plus 65 plus 28. Hola, Juan. Having 25 profit as well. The total price was 28% profit kiti hilana. Yon 20% boilo hilana. Di lo pi chulana. Chula chu di lo dance. Tara motai. 28% profit na. Chula chu di lo chulana. Namo 28% profit kiti hilana. Ada 28% profit so fractional kahet lawala chun profit atung he kiti chahan wada 28% profit 100 chunga te chulana. De thema 100 he la 20% profit se pire tam 120 de chulana na la 28% profit ko chala because idam ja tu hindi te ta x equal to 9600 na dita 120% profit to 120 it's 100 apana na 100 mama he lechun no profit no loss ki bangcha chulana 101 hele 1% profit na 20% that's it da total x is equal to hundi te ta ta so di mo hi ha 9600 into 100 na tabol ke taute mana hi 56 128 na to hundi bangta beta ele epilepi cancel hote jo acho 5 cancel ta na 6 1 is 6 6 is 36 00 na amana 4 is that time sum 4 3 is 12 4 2 is 8 na 16 2 times 32 chalo na no 16 1 times 2 16 2 times 2 32 de abana 2 is that times 50 ham na 50 into 1000 ke komala chun 0 thum chila ga chi ta chala na 50 into 0 thum ke komala 0 thum na ji thala ke chai na pe ham cost price is at ham 50000 ta na cost price to x to 50000 ta na hizat kal ipichunga kal de cost price chunga kal de chala na akal de ose kal chai no nga he 9600 la ke cho chala na
cái điều sẽ cầu chạy nó mà khối ra là cái chỗ na là chân if you trong cost price x cái ham 50,000 baht na hết thêm tao à le executive cái gì tham là khana fractional cái gì thì ngale cái gì tham ये चुन भी को मैं जानूँ जो कहते हैं 25% चलो ना चले जिंग कॉपी हम ना खोलो भी कॉपी तो खोलो भी अच्छा इन्हें दिया होता है चला जिंग ये चुन भी को मैं 25% प्रॉफिट जो चला ना 25% प्रॉफिट ले भी अगर त्याम 4 जिन्नमा 4 चुजा सुए के दिताम 5 so चलो ना अब आना है B चुन C को मजा परसेंट एंजॉय करते हैं 20% से कहें 5 so 6 so चलो ना अब आना है पिला 128 so 20% प्रॉफिट चलो ना दे ओके 20% so जब तम 100 जब हम 120% profit ना हम के बोला है ले इतना से का बोला ला फाइनल रिजल्ट पाके चलो ना इतना से का बोला ला ओरिजिनल के पार्टनर पाना कॉस्ट प्राइस होंगे चलो ना लेकिन इतना से का कैंसिल थे लो जितने नहीं का कैंसिल लगा चलो ना पे कैंसिल जब हम फाइल बनाए पे हम 4 3 4 2 सा 8 चीज़ खाता है ना ऐसे ना 32 into 6 result हम जगत तो 1 to 1 के multiply ले जगत चला ना 32 into 6 result हम 192 dia 192 ta chuna 192 value result हम 9600 ना result times हम 5 times there what 192 5 times 192 whole 5 times bowling 5 to the take 1 in hand na 5 and the 45 na 46 na about 5 is 5 plus 4 9 60 na into 50 times no 5 times alone na let's say 50 times in as na cost price na like pata cha into 50 times ke bola le 5 is a term 5000 na kita masuk sisi konsep isi pem like partner na isi pem acha ino na ungi zo tong acha ino na eki zo tong masanga ki chona chizan ham it is 50 zo 50,000 so the amount solo the 50,000 chila ngai bo kilo ham la chila bo kilo ham na bo kilo ham 50,000 hilo the now 5,000 le cho it's na ngai bo kilo Zaramchi 16 1 is 16 na 0 0 1000 hello do now 16 1 is 16 0 0 16 2 za 32 na 100 into 50 ko zanam 5000 dita iti yung de cha dito ano zinga pa na ani zai phal le taw to ne masala le le thu ki chim he zinga pa na ani otin nom te na ban le taw ta na tunya dingen chai taw ta zing le dinner zo pa le class la do ite kalal thim ji dani kyang ka ki het lo wa na ka tho chim ha